Kuri uyu wa mbere harasozwa imikino ya FIFA Series mu itsinda rya mbere riherereyemo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi saa moya n'igice iraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Estonia yo ku mugabane w'i Burayi. Ikipe iri butsinde iraza guhabwa igikombe nyine cyagenwe na FIFA muri iyi mikino ya FIFA Series. Nubwo ari imikino ya gishuti ariko FIFA yahisemo kujya itanga ibikombe mu rwego rwo kumotiva aya makipe aba yitabiriye bene iyi mikino. Wari uzi ko se u Rwanda niruramuka rutwaye iki gikombe ruraba rukuyeho imyaka 27 rwari rumaze rudakora ku gikombe. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iheruka gukora ku gikombe mu mwaka w'1999 ubwo u Rwanda rwatwaraga Sekafa Senior Challenge Cup. Icyo gihe yari yanabereye mu Rwanda. Icyo gihe u Rwanda rwari rufite amakipe abiri muri Sekafa, aho harimo iyiswe Rwanda A ndetse n'iyiswe Rwanda B. Iyi Rwanda B ni nayo yatwaye iki gikombe u Rwanda ruheruka, ikaba yaragitwariye kuri stade Amahoro. Kuri uyu mugoroba rero ku isaha saa moya n'igice abanyarwanda bategereje ko amateka ashobora kuza kwisubiramo muri stade Amahoro ivuguruye, u Rwanda rukongera gukora ku gikombe nyuma y'imyaka igera kuri 27. Benshi munadukurikiye icyo gihe mwari mutaranavuka. Iki gihe rero u Rwanda rukaba nyuma y'icyo gihe rwaragiye rugera kuri finali zitandukanye, nk'aho rwageze kuri finali za Sekafa inshuro zigera kuri 2 rugatsindwa. Hanyuma kandi harimo n'inshuro u Rwanda, ikipe y'u Rwanda batengeje imyaka 17 zagiye zigera kuri finali, yaba finali ya Sekafa ndetse na finali y'igikombe cya Afrika cyabereye mu Rwanda, murabyibuka muri 2011, ariko naho dutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Abanyarwanda twese turasabwa kuza kuba inyuma y'Amavubi, ntaba ari wowe uza kubura muri stade nguze guhamya irangira ry'imyaka 27 u Rwanda rwari rumaze rudatwara igikombe, kubera ko twizeye ko abasore ba Stephen Philippe Constantine bashobora kuza gutwara iki igikombe.